Pokemoni i Digimoni, dve priče o borbenim stvorenjima koje su godinama pratile odrastanje čitavih generacija. Dok su se u svetu fanovi prepirali oko toga ko je bolji, kod nas se nikada nije vodio rat. Gledali smo ih odvojeno i voleli oba. Sve počinje 1996. godine, Nintendo objavljuje dve igre, Pokemon Red i Pokemon Green, odnosno Blue u Americi. Iako gotovo iste, svaka verzija je imala nekoliko sopstvenih ekskluzivnih stvorenja. To je podstaklo razmenu među igračima i uvelo potpuno novu vrstu multiplayer borbe, nešto što je u tom trenutku delovalo kao magija. Cilj je bio jednostavan, hvataj, treniraj i bori se, ali ispod te jednostavnosti krio se iznenađujuće kompleksan sistem, tipovi, slabosti, taktike, strategije. Igrači su sate provodili smišljajući savršene timove. Kasnije je njen tvorac Satoshi Tajiri priznao da je inspiraciju našao u svojoj obsesiji iz detinjstva, skupljanju insekata. Želeo je da taj osjećaj otkrivanja, druženja i radoznalosti prebaci u video igru koju bi ceo svet mogao da razume. I uspeo je. Iste godine pojavio se još jedan mali fenomen, Tamagotchi. Kod nas poznat kao digitalni ljubimac. Malo plastično jaje sa 3 dugmeta osvojio je decu širom planete. Igra je bila nežnija, sporija, više emotivna. Brineš o svom ljubimcu, hraniš ga, čistiš za njim i gledaš kako raste. Zato su se mnogi devojčice potpuno zaljubile u ta pikselasta bića. Sledeće godine stigla je i verzija za dečake, digitalni monstrumi. Ovog puta cilj nije bio samo brinuti, već se i boriti. Dva uređaja mogla su da se spoje i tada bi vaši digitalni ljubimci odmerili snage. Ipak, džepni monstrumi iz Pokemona već su bili svet za sebe, ogromniji i bogatiji. Dok su digitalni monstrumi tražili svoje mesto, Pokemoni su već postajali globalni fenomen. Godinu dana kasnije, 1997. godine, pojavljuje se Pokemon anime. Želim da budem najveći, svetao, šaren i avanturistički. U centru priče je Ash Ketchum i njegov Pikachu. Ash nije izabrani heroj, već trapavi klinac koji je prespavao alarm i zakasnio po svog Pokemona. Upravo zato publika ga je odmah zavolela. On je običan dečak, baš kao i mnogi koji ga gledaju, i uči iz sopstvenih grešaka dok putuje svetom. A onda, 1999. godine, stižu pustolovine sa Digimonima. Digimon Adventure. Mnogi su brzo zaključili da su kopirali Pokemone, ali istina je potpuno suprotna. Digimoni su bili mračniji, ozbiljniji, emotivniji. Umesto jednostavnog puta kroz svet, ovde grupa dece biva misterijno prenesena u digitalni svet, paralelnu dimenziju stvorenu od podataka. Tamo upoznaju svoje Digimone i bore se protiv nečega što je mnogo veće od običnog takmičenja. Serija se bavila strahovima, tugom, gubitkom, odgovornošću, tehnologijom. Likovi su imali stvarne probleme, neki su se osjećali napušteno, neki su imali problema sa besom, neki su se borili sa samopouzdanjem. Zato su Digimoni delovali kao avantura koja razume decu koja odrastaju prebrzo. Obe franšize delile su jednu veliku temu, evoluciju stvorenja. Ali ona je funkcionisala totalno drugačija. U Pokemonima evolucija je trajna, biološka, predvidiva. Charmander postaje Charmeleon, pa Charizard. Sve deluje kao prirodni proces jačanja. Kod Digimona evolucija je emocionalna i privremena, često nelogična. Patamon, koji izgleda kao malo krilato prase, može da evoluira u humanoidnog anđela Angemona. Greymon može, ako se forsira preko granice, evoluirati u grotesknog Skullgreymona. Evolucija ovde nije samo napredak, već i posljedica odnosa između deteta i Digimona, njihovih emocija, strahova i odluka. Isto tako i borbe su bile dva potpuno različita sveta. U Pokemonima su to sportski mečevi, turniri, pravila, protivnici koji se poštuju. Iako napeto, sve deluje bezbedno, kao veliki festival rivalstva. Kod Digimona borbe su bile pitanje života, stvarne opasnosti, stvarne posljedice. Ponekad bi likovi morali da se suoče sa gubitkom, žrtvom i strahom. Najbolji primjer je Wizardmon, koji se žrtvuje da bi zaštitio Tailmona i Hikari, scena koja je mnogu decu prvi put suočila sa idejom da heroji ponekad stradaju. Sve to dešavalo se negde tamo, u Japanu, u Americi, na tržištima koje su već bila spremna za ovakve fenomene. Ali kod nas priča nije krenula tako. Dok su se u svijetu već vodile rasprave o tome da li su Pokemoni ili Digimoni bolji,
mi još nismo ni znali da postoji izbor. Kod nas su ovi svjetovi dolazili jedan po jedan, filtrirani kroz domaće televizije, sinhronizacije, albume sa kioska i VHS kasete sa pijace. I zato je važno da se ovdje zaustavimo, da napustimo globalnu priču i da se vratimo tačno na trenutak kada su digitalna stvorenja prvi put zakoračila u naše dnevne sobe. Sve počinje 19. marta 2001. godine, kada na programu RTS-a počinju da se emituju Digimoni. Sinhronizaciju je radio sam RTS i popularnost je bila instantna. Digimoni nisu samo gledani, Digimoni su se živjeli. Panini vrlo brzo izbacuje upečatljiv žuti album sa Taichijem i Agumonom na naslovnoj strani, a unutra svetlucave sličice i poster koji je morao da završi na zidu, a u džepovima Digi spravice u koje si mogao da ubaciš tazuse, okrugle kartonske diskove sa kojima smo se više gađali nego igrali. Tokom emitovanja Digimona na RTS-u euforija stiže i do McDonald'sa. Uz Happy Meal mogli su se dobiti čak 8 plišanih Digimona, a posebno je ostala upamćena plišana igračka Koromona koja evoluira u Agumona. Sa pojavom kanala D, poznate po eksperimentalnom programu, Digimoni prelaze i na njihovu programsku šemu. 2 godine kasnije, izdavačka kuća Global Group Home Video objavljuje 7 videokaseta sa ukupno 14 epizoda. Naravno, RTS sinhronizacija i prepevana špica. Ali tamo gdje ima potražnje, ima i piraterije. Na pijacama i po videoklubovima mogli su se naći razni piratski VHS-ovi. Snimci sa televizije, kropovana slika da se ne vidi logo, negdje maskiran, a negdje se logo jednostavno i dalje video. Pokemoni. Tek 2004. godine dolazi prava masovna Pokemon manija. Krajem avgusta Pokemoni se premijerno pojavljuju na televiziji Pink. Sinhronizaciju radi studio Loudworks. Prikazano je prvih 5 sezona bez repriznih tura. Ubrzo se pojavljuje i legendarni album Svijet Pokemona, u kome su Pokemoni podeljeni po vrstama sa kratkim opisom svakog stvorenja. Izdavačka kuća Provision započinje kultnu ediciju igranih filmova sa poklon epizodama Pokemona. Uz poklon najbolje epizode crtene hit serije Pokemoni. Dok kompanija Luxor preuzima konditorski deo i praktično sve slatkiše sa Pokemon likovima. Godine 2005. pojavljuju se DVD izdanja Pokemon Hronika, miniserije u okviru Pokemon univerzuma, koja ubrzo počinje da se emituje i na Happy televiziji. Serija je imala 22 epizode, a glasovna postava je bila vrlo slična Loudworks ekipi. Već naredne godine, 2006. izlazi prvih 28 epizoda prve sezone pod nazivom Pokemoni prijatelji. Digimoni se vraćaju 2007. godine i to potpuno neočekivano. Bez ikakve najave počinju reprize. Ovog puta sa novom sinhronizacijom studija Mirius na televiziji Pink. Iste godine Digimoni konačno dobijaju i drugu sezonu u Srbiji, također emitovane na Pinku, a ubrzo izlaze i DVD izdanja te sezone. Uoči nove 2011. godine RTS emituje Pokemon film, Pokemon heroji Latios i Latias sa sinhronizacijom studija Loudworks. Godinu dana kasnije, 2012. televizija Happy započinje emitovanje 14. sezone Pokemona Crno i Belo, ovog puta sa sinhronizacijom studija Ideogram. I kada se danas osvrnem unazad, jasno je jedno. Pokemoni i Digimoni kod nas nikada nisu bili suparnici. Dolazili su u različitim talasima, u različitim oblicima, na različitim televizijama. Jedni su nas učili takmičenju, strategiji i istrajnosti. Drugi su nas učili odgovornošću, emocijama i gubicima. Pokemoni su bili svijet u koji želiš da pobegneš. Digimoni su bili svijet koji te tera da odrasteš. Zato se nismo opredeljivali, nismo birali strane, nosili smo i Pokemone i Digimone u istim sveskama, istim džepovima i istim uspomenama. I možda je baš zato ova priča kod nas bila drugačija. Manje o rivalstvu, a više o odrastanju uz dva svijeta koja su nas svako na svoj način oblikovala.